zamanlarda açık, normal vakit zamanlarında bireysel olarak bunlar açık. Şimdi cuma vakti geçtikten sonra zaten cami açılacak. Açılacak o zaman. Devletimizin aldığı önlemler neticesinde Türkiye genelinde şu anda hiçbir camide namaz kılınmıyor. Salalar bile verilmedi. Bu da halkımızın sağlığı açısından daha iyi olur şeklinde hükümetimiz karar aldı. Bu karara da bütün insanların uyması gerekmektedir diye düşünüyorum. Şam'da yıllar önce, yani yüzyıllar önce veba hastalığı nedeniyle salgın hastalık meydana gelmişti. Bunlar içeri girildi. Yani belli bir süre sokağa çıkılmadı. Bu da insanların sağlığı içindir. Abla bu arkadaşın röportajını da söyleyeceği şeyler var. زفرنده چیپ که با تهلیکه که مزه تدایه خدا علیه دو قرآن داشت گوتیه ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلیکه و کفى بالله شهیدا اول تو قرآنه زفت شکرنده زفت شک باشه امج قاتل میشتبن demek ki این درجات تبیح محظورات انسان ادري مش آدم ها گزامه دیشه سوابش نه اقول گوتم اقص Tavsiye ve çiğe, dua ve çiğe. والله دعای ما خدا علیه و مصیبت که مزنه سر مسلمان و سر اهل ایمان رو دفکه میگو خوش geldin çünkü merhaba ve bu tane mi bu? Eyvallah. مصیبت که مزنه خودی سر عالم نشانیه هم دعات به خودی بده هلدانی ده زمانش بغداد وقتی که نخوشی که آها چی بود خاطر جمع ورنا خالد گو ام چا بکن هلا گو هنی اوی بیجن اپین جهت نمیجی وکرن پیویر اوی دعای بهنی اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه عليهم كثيرا گو اوی بخونن ان شاء الله خدا بی نخوشی سر به اساکرن خودی هلداش امجی اوی دعای عینمی بخونن پیپین جهت نمیجی اوی صلوات هانی بخونن خودی بی مصیبت هانی سر عالم بده هلدانی سر مسلمانش بده هلدانی تمام دنیا خودی بده هلدانی قلبت دلی متشوته متزدیت تری جامع قفا میشون متزدیت بیا امر خدا اوجی مصیبتک بلاک امجی رجا دکنش خودی دعا دکن خودی بی بلاهانی سر مسلمان بده هلدانی خمحافظه بکن خودی قرآن رو گویی بدست خیرنا نبال تهلیکه و اوج تهلیکه کم ازنه امش خودی محافظه بکن بلکه خودی سر بده هلدانی مسلمان تمامی Bunları dile getirmek istiyorum. Tabii ki de hastalık nedeniyle kapatılmıştır. Sağlık amaçlı, tedbir amaçlı böyle olması bence daha makbuldür. Tabii ki de üzülüyoruz cumamızı kılmadığımız için.